manipot kanikab sa treya saan naapod no anagan tintay drama itangam sakbay na. Wagan makablaawan ni Dean Anthony kanila kay na Emil Soniega, ni Lowilyn Galabay, kani Jade Rose Catanes. Kastimanti ko na ni kab sa treya. Dear manang biyanang, saan kami ngagkinkinawatan iti asawak? Tangamin, super kuripot ti partner ko. Kati kayat na patas sa amin na gastos. Rugyak man tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang iti asawa. Makatawanan nga gayan ayat talandong. Kaano nga iti planom apanagkalaysata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti planaok, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasarta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ka nga agurno. No dituyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakkel ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masabayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakandan kadagiti anada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumuro taklat nga rudan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Kinay, nodakan ton ijay. Agipaw ika kaninanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni day ta kapanunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Iso nga rod mat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot ken ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya bon anak ko. Diyak mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay ngagkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, saysayatan maron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manuiso ka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makaipatakder tayo ti balay ta. Nasayata nga ron no kusta. Tay ta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ro, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sabali a katulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabanog ti tao. Katanusan ta Sana bali, tadakkel ti sweldo. No sadi, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga gawin. Sa bagay mo't kit di Kan, kumusta ngay? Narugyanan ang ipatakder ti balayo? Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw, agsubli ka kadipay dito abroad? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito
agawid akton. Kat anya ngay nanang, sanak ba't lang nga nalugi? Kitaan nyo ta mga nusa sa uran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang kimatang iti materyales. Kendwa kami anak isaw iti karpintero, amang trabaho iti balayo. Nasayat mo't nga ron no kasta nanang. Agi pa itak pa iti paggatang yu iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito eh. Naikat, adaken ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwing tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na Kahit agkalay sa kayong taon. Kaya una tatang. Awan to ti problema may ta damo balay may. Maya mangagpaisaw ti napanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang ti nagpanunot. Ay kastaya. Kawan mo tatang. Karumbang lang ang agudwa kami amin iti gastaws. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siyak tinangasawa iti day dinadang mau. Siyak amin tinaggastaws. Agbirok pa'y ka iti dadakal na iti sabong Idi day ta Sa nga oso rata sab-usabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria abalayan. Ay, wen nga raw, abalayan. Ti isa sang putla ang ni Rhea, ti maururay. Imbag ki di atay manugo ti anak mo nga agod, wada iti amin na magastaws. Wen tapara mutla ang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanin nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak kaw. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kaw. Ay, isugaya nga daurnong na. Abalayan. Excited akon nga gawid Jubel. Mailiw akon kaninanang kan iti kayan ayat ko. Uray sakmut Ay, kailiw kon ti pamilyak. Sana kon nga agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray sakmat. Ay, makainanatamat langan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Ay, wen nga rod Anya ngay. Magustuhan mo iladata balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang akasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Win dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Ken dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wala nang. Katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak idi abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukang ka, Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragagsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray sakmat Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala, nang runa ka agpadaan nagrigatan taday ti abalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot na kasagasawa. No saan ka nga garamit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo ba si tinapasadak ita Ado nga minti pasahiraws. Kin nagsasarunot ti arkilak. Ay kat nasayaat
manungay mat tinapasadaam lakay. Ay, para kanya la dayjay na. Ikabil ko pala dito'y money bag kao. Aywan, naibus gaya man ti pang kusina tayo landong. Ay kain kanto gumatang abagay. Si kated dawayana. Iso nga anusam tagpalingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga ron ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang mat. Imbag man ta nasabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasarkan? Wan. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wan, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay saan? Naglaingan nga'y. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, at dabalay nan, friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat ate at mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idandan ko pailaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ne, anya nga iti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Apay pinakibiyang mo ti alkansya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayjay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko. Taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda. Gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Saan nakasta? Basta mo ilatatakawa mo ti karga ti alkansya. No, adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Sa tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Kadun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwarta. Hala, yag mo titinakaw mo karga ti alkansya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Awang ka babain mo. Urnong ko dayjay. Isublim no kaya mo nasaya ka kanyanay. Awanan ko naklangarudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 ki amin dayjay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang ka iti baka Uwan paray. Apay, adlalakom. Huwag ko ma. Ala, umay kunto kitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Adda di tarubayan niyaw. Impagugkaw. Anya? Sige. Kitaan taman nga ron. Tano ag kinaawatan ta iti presyaw. Gata nga kaw. Apay ngay nanang, awan mo tan may sa abakak. Anya ba ka? Tay kadakilan abakak, nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Ay, jak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay, kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangyapan nam iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo tan ti ropa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day dya baka? Nakwits ta na Inalam ti karga ti alkansya.
Di mo mo nagbandugan. Ay na, awan sir bim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamot, mga yat na mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati na gastos ko iti daytoy abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan nun, Lando. Anya? No saan ka makaanos? Sika ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y. Wala. No ko na mga awampin na kibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ya asawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinakyasawaak. Saan na abibiyangan ti sweldok? Iso amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya? Imbag ka pa'y? Siyak nga'y, awan pulos itod na, sapul na. Di mo pala sinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na itod tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid iti nagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Awan mga rong kwarta nga itod ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga, di ka naglaba. Awan maisukon. Na, naglaing kan. San ayang agkanya-kanyatan? Laba am tibadom, talaba mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka mo laeng. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para laba iti kawas kao. Iyawi ko tuyo na. Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan, Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apay aya. Kamangan no mabali na nga agaharam kang ka. Mga manod asawam. Andangam di ka magkinaawatan. Iswa nagsina kamay. Ay, kastaya. Kuwain, intang rob mga anay. Mabibisina ko. Ay, nalabasugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito'y manong. Kuwain, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading kaw. Ay, ala. Iyag mo ti bayad tikinan mo, tagbayad ta. Ha? Anya di ko na manong. Kuna, ti bayad tikinan mo, ta mapana agbayad ay. Sika nangawis kanyak ngo may mangan. Ita pagbayadan nak. Karumbang lang takinan mo nga rod. Apay, sakit agbayad ay. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamu kang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumakikibigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay itilibre. Pa! Aglamin ang matay. Ay, aguri-gura matay. Sa dino ngay tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may sa niyam. Sabay maulawa mo na tumaderag. Ay nasabay lako mata sumang po ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Anya, apay ang daboy primaw. Kat adamat JF mon, saan? Saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Nga mararmam. Wine. Matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan, saan ka de? Ay, pangasim. Tapag saritaan da ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaibda ka dita kat imalaldawan.
agurigura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulaw ka bumangaon. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At iti paggatang mau. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti kanag. At iti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat lang daw. Ikatanay baga na kaon. Agsarita ta ko may tinasayatri ya. Inyat pagsaritaan ta. Sinam ko man ti bagbaga maboy primaw. Awan boyfriend ko, kung kunakla ang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak, nga da ka no babae, akadwam anakan iti restaurant. Awan day dyan babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay. Jakayat ama pukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wala ngam di mo mataramidan ti pagrebeng am kas asawa. Ay, pa, manipot ita. Itad ko amin na magedakaw. Makamu ka na mangi budget, wala mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Katagyaman ata nakapanunot ka matlaengan. Nagginawatan kami nga ro di ti asawak ket naurnos mi manen ti bagbagimi. Di nakmetten inimutan ti asawak ket ita adan anak mi. Kataging gayta, ipapainan ti pagrebengan na kasasawa ka na mati anak mi. Banag apakaragsakak launay. Alakastan ti pagayam mo, Rhea. Ditan ti nagpatinggan ti kapadasan ni Kabsat Rhea. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Naimbag nga oras yu amin. Welcome kayo kanayon diti YouTube channel a Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Crystal san napud no anagantin tay idrama. Ngamsakbay na makablawang mampay iti belated happy birthday iti September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat ka ni Ren Belo, ka ni Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Crystal. Dear Manang Biyanang, nagbalinak na palangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayim ko, kat day tatin nak isalaysay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Sana? Agkasar kami iti may sa hotel lito'y syudad. Naimbag ti kasjay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, wala. Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante, awan unay paka-estresan. Sa bagay mo't kit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikugkong. Inton agsikugak, agsardengak ton nga trabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na ito'y design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngam ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano ije probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumulagi simple a babaya kas keng karuksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan am-amok ijay. Ay,
Nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Katanya ngay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga ron nga umakar dito eh? Agsapsapol niya rin iti mabalin maarkila alugan. Nasayaat mo't nga ron. Tapno agkaarobatan ton. Kasano? Komportable ka mo lang dito yung kwarto napiling. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangin naman. Ura yun Ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamo nga agisimpa dito abangan ta. Tas umre kak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayam akwarto ti inabangan nyo. Wen tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ring abangan daytoy. Sabagay mo't kit di No kabaalan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayatan nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyan mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da kristal kan re. Anya? Di pa ka kasla isang ti trabahuan dan. Nagngina abang. Win nga rod. Ay no siya. Masaya nga nak. Ano sa kun ato kwarto ta analipit. Ta duduhatang may. Kaya na Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan na lakaaloti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano lakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, bakay. Ano santan no anya ti adda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan apa naggranata. Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat mo't kit ni Tapno agka-eskulaan to dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit ni Angam kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw. Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakelan ti tiyan mo. Agsardeng kan ngagtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan mi iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre mat Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasayaat kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Angam, excited ako na makakita iti umuna nga anak me, iti asawa. Nala, tainton dandanikan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan na dama ka na yun tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayon iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog.
Ti kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay? Agsubli kayong tumanan Nagngingi namot dito imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Angam, mano abulan laang mo't amausar na. Nalakamot amadakkalan ti ubing ti bado. Ado mo't tinalalaka apaggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay ayo kadagiti abadbado? Oh, nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Angam jak kabailan ti presyo ditoy. Kastoy langan. Agtulag ta mapanak iti sabali apaggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man laangan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawid tan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawid tan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamot tan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Maasyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungat? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwan ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam ti kasta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina kan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa itamabisinak ken nabanugak. Madinakit din, awan samet kwartana. Ay, panawan nakket kanun tamanganak amay maysa. Kanya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na. No saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Basit siguro ti sweldo na Ay, jak impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka. Anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Mala, agsagana ka man tarong martayaw. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Why? Inayadam ha. Ay na. Ayon gayam, nagchat ni Kristal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Jak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod lakay. Bakay, ilala ko da maganti bakanti aluti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang paymay. Pag nayunan tan, san ti adda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko, tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, tayo urnong kaw. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan At danton lote ang mabalinta apagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay ta. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo.
Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo, dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang yu ditoy. Ibagamlatan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito'y syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kasta aya. Ay kat imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasitgan dito ayan tayo. Si Kangay? Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Si Kangay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti nangi naman nun ti paggatangam. Ay, jak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mong imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no addagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay kat amangan no saan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, basikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakan kadwa Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysak. Adan urnong ko bakit? Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katwan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron makaangis tantum bakit? Intun addam bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Amangan no agdoble pa iti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bakit? No makabalay ta. Makaginawa tamad tayo. Ay, unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kantsinelas ko? Wen anya ta itsura mon ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang mat ti biyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatakder abalay iti asidag ta bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray la kumakastamot ti may patakder ta. Alaan ta nga iti paggatang ta iti daga. Kat kasla kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adumat ti paggastusan.
Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag daruksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi budget iti sweldo. Tadda pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita amday tamay patpatakder a balay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Di mo kumauy-uyawin Taday talaang tinabalinan mi. Sa anak nga minakasken ka, nga ado ti kwartana. Anya ka nin ti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang a balay. At least, saan kami ton nga agabang? Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Ang mga no agtriple pay iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngaymat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pay, tamangan no dakkel a balay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo na simakit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa eh. Apay akas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto ma. Apay da problemam? Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daruksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, anda balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwan nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kan nilakay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min je balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto ka nilakay ko. Aywan, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Ta saan mo't unay adakkel, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatamakagatang akon iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray basit nga ikan kan natanglaang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka diti asawam iti trabaho na. Ay saan gayam? Kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka diti urnong mo? Ay napulos gayam. Iso nga rod apilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Ti daduma kat urnong me, idi awan pay anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Ay, umapapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan nagururnong. Habang kami pay laang aging gaita. Saan pa'y mat-anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi ni Roxana gayam ko. Syakitan tagtiptipid. Kaya't saan matan nga gababang ti gayam ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglaklako pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, to'y pagayam mo, Kristal. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabsat Kristal, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat God bless si Titong Galmaysa.
Tanan! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudno nagantintay i-drama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastimanti ko na ni Kabsat Raymond, Dear manang biyanang, awan maano sa katrabaho, aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay matatrabaho ti master kam katawan nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Unang dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Samot unay adakil. Ngam dadakil mo basitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta aya. Uwan pare, para kanya. Ayusan dahi ito at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi ito at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nagkonstruksyon mari sa leng. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na adak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayadayo tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. When mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, saan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan dito konstruksyon. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaw uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaun. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung magkiw-kiwar iti siminto. Urawa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan naman. Talaga kidi asadot ka Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Sang ko abagay itikas dia trabaho. Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Oray Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho. Alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldo. Di kan sumrek intun Lunes.
Inan-anusa lang ngayon lepas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka trabaho paray? Urayan niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamu ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat kag trabaho. Nanang, kwartayo mampay. At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mo ti sweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agi nanak pa iti sumagmamanungal daw. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Ita ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi nanakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay. Angam, masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan naman o saan di trabaho na di construction? Ay, makalawas na lang imig ka tan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarut ti babae mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't kan awan mangayat kan kwa na babae no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae ita. Pilyan damot ti lalaki ang makabaal amang bukol iti pamilya. Iso asika, barsi balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto akon. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaidda ka? Apay ka tasaan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Ag trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Apay kumamay ta kailiw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rinak? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag kuna amay, Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kas akit kita na ka. Ay naure po niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road.
Bareng day tati may bagay kun ka at trabaho. Awan mo nga tati reklamo maun. Saan mo na may bagaan na pudot? Ay, wala. Ay, sungain na managaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti Armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat nakadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Ay, mabalinti agaram. Ay, kwa. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustok ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay. Ay na, apay nga ibalibag mo tiri daw. Apay akas na tijar mo asimbang paet. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mercy, tidakda ka matam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, tas tanti ibagbagam. Panunutan pa'y noan niya ti rason, ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay mai. Katap mo na asadot ka. Oo, saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Anya, matikas to yung trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja maanusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tapno itagdamot na sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutain. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan kumot apardasan ti aginaw. Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaammo ka iti biyag mo. Amin na at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Soblia man nga araman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy aparakin ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Nanang mo. Samit Ay, tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayo to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya?
Nakabiro ka kaon itinalaka at trabaho na nang. Anyamanan ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. At da itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay kat maanusan na nga Maragsakan ak nga rud maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanusa mo ti trabaho. Imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula wara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Makauma. Bambanugan da kedataon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garun balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jak man mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito ya kung sirop ti akasya nga ginaw. Tay sumat ti asilid dito ayan kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko no dito'y kamutlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahal dita. Isuwa dito ya kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa na basbasa kayo na nasa line? Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ani nanang kulat tinakimat? Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga minti na pasama nga ita apay anak kima ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Ken agkimkimat itinakapigpigsa. Ket itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan dan ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman at nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw.
Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para iti pang nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho, kapinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang ka? Nanang ka. Maalabarok. Aklunan tayon tinapagdang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnamaam mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapul ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katitaan ay ruama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmula ak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, di tay drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa.